isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may kapat apaset ti surat ni pagayam tayo Avanji. Ngem sakbay na makablaawan man pay ni Ma'am Ninita Sikat. Makablaawan met ni Ma'am Dominga Banadero. Kastameten ka ni Ma'am Florence Valdez. Hello met ka ni Ma'am Eileen Ramos dita UEA. Makablaawan met ni Sir Bonnie Abobo di Tabonbon, Butuan City, Agusan del Norte. Kastamatan ka ni Ma'am Igorota Girl, ni Ma'am Elvira Flores. Makablaawan met ni Manang Julie Sugitan di Taanduyan, Tubao, La Union. Kastamatan ka ni Kabsat Robespierre Isla di Talyoren, Tubao, La Union. Hello met ka ni Ma'am Geraldine Laroco. Kastamatan ka ni Ma'am Nati Ramirez. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ketkas iti muna anay bagak, no addaman kamali wino mistake apan nakaibasa tinagan, wino apelyedo, i-comment yu laeng no anya ti usto apan nakaibasa, wino pa nakaipronounce tinagan ken apelyedo. Intay nga rudan denggan ti may kapat apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo Avanji. Ading, kunan ni Lola, di ka pa'y kanupulos nangan. Mangan ka kumaading. Amangan no agsakit ka. Gapu iti kasta adi mo panpanangan. Gusto mata, iti kasta, mataya kon. Ading, di ka kumamat agsawa iti kasta. Awanan manong, nadadaalan ti biyag ko. Nadadaalan dagiti plano kiti biyag. Namimpin sana na nadadaal ti masagmayag. Yasmin. Ti kunam ka di, kat kabaalak payasang wan dagiti tao. Hindi ka agdanag, ading. Aramidin mi amin nakabaalan mi. Tapno maipaayan iti hustisya ti naramid da di at tonikan ka. Manong Jetro. Jetro, Jasmine. Lolo? Dumgag kayo taday bagak. Anya da ita, Lolo? Nitunay, napiro ka ng dagiti pulis. Nasaya at matno kasta, Lolo. Tirumbang kan kuanak at mapalod aging katong pabiyag. Iso na laang tanatayan ni Tony. Anya? Apay, Lolo. Limaban ka di kadagiti pulis ti awanan bain? Pinatay ti Amayaw. Anya? Anya? Kalpasan na. Simuko kadagiti basiknan apaok. Nagdisnudo asimuko di Amayaw kadagiti panakabagiti lintag. Marcial, na kayo magkayang tatang. Uy, kadwak ni nanang nyo, kinidit raw. Agyaman nakiti sa sarong karya tatang. Nanang, Jetro anak. Tatang. Saan arumbang tinaramid mo, Marcial? Nanang, sigurado ang mabalod ka iti mabayag ka po iti dahita nga inaramid mo baraw. Basol ko ti amin, nanang tatang. When basol ko, isolay sagmak na anak ko. Marcial,
Okay lang nga oray mabalo na tinapatag. Lay balas ko tinapasamak itanak ko. Marshal, Jethro, anak. Amok, akasabot lang itikabsak mo. Nasakit tinagam mo kanya. Gapo iti kina irresponsable nga ma. Hagtuya kasi papa kong baba. Ano ba? Wala di ba makawanan ako? Kasabatin ka na kayo, nanang. Tatang. Sabay ko mapakawandak pa eh. Kung nakiti sana na saya at ngayon aramid ko. Iti kalabes. di mo nagtagtagari ni Jethro itay lakay. Huwag nga ron bakit nalabit nga ginggay ta. Nasakit pa'y laing tinahakam nakin ni Marshal. Ay, kaasimot dagiti apo ko ta. Apektado daon ay kadagiti saan anasaya at amapaspasamak. Bakit? Sayang laeng. Ngamin, naladawon ti amin sakbay anak ka-Ameris ni Marshal. Sana na may sublipay ti amin. Huwag nga ron Numaminsan ngamin, sa tayo laag nakam no addamadi anapasamak kada tayo. Naku namon bakit? Ang banyang ay garog. Talaga siguro akas tatibiyang. Renato, Tulungan ta kindi na bakit? Tulungan ta ida makabangon manang. Papitsaan ta ti pakinakam da ang mga sarangag. Kadag ito'y pandubok apag daldalanan da ita. Uray ka sa natibanok ko. Jaklat na makatulong. Malagip ko manan ti pamilya. Nilaunay Jasmine. Nakakaasim at ti anak ko. Sapay kumata mapakawan na anak ko. Pakawanan na. Gaputawa na kita itisibay mo. Tapnod ang gayan ka iti sa amarikrik ng ita. Gamamo ti Diyos. Ipatpatag kayo unay kinimanong mo, Jethro. Sabay kumatagbalin kayo anatibkar kadag ito'y agundaway. Aging gaadumtang ti aldaw ngagdeden na tayo manan. Jak tumapakawan ni Marshal. Gapo iti kastoy anapasamak. No amok laang abaybay-an na dagiti anak ni. Jak kuman pinakpakawan ini. Itat nakabalutan. Awanan tinamnamaan na at tulong manipot kanya. Apay ang bakit? Hanya tinapasama ka ni Jasmine. Apay ang awanan iti puot ta puko ta. Masakit ka din? masikog ti apo ko talakay. Anya, unay matang. Apay nagbunga pa ilang ti pananggundaway dakin ko, ana. Nakarakaroon na marigatan ti apo ko talubilang lang. Huray ni Jethro lakay. Mangmas-mas-mas itay. Di namat lang maaklon tinaamuan na. Ay, baro manen apare ko dahi tulubilang lang. Renato. Nakakasimbo na kita po ko tabakan. Apok, apay adi mo manen kinasarita ti inam itay imawag. Apay, nasakit ka de, tinakam mo kankwana. Launay, Lola. Apok, no di mangag kumakada kami kani Manong Jethro idi. Asinaan na ni Tatang.
Nalabit asan napasamak ti kastoy. Saan ang kumaanaramas? Kat saan ang met kumanag sikog? Di mo si Tiran ti inam apok. Awan basol na. Siyak ti akin basol. Wan, basol ko ti amin, apok. Lola, siyak ti nang kumbinsikan kwa na nga agabroad. Tapno ti kunak, kat masinaan na ti responsable nga abayaw. Iso basol ko ti amin. Basol ko, apok. No jak kumaindoron ti inaayo nga agabroad. Nalabit asaan mo't napasamak ka ti kastoy. Lola, iswa pa basulat ko na iti bagik. Gapo iti na ito ya napasamak. Umada ni gaya man ti panagawid mo dya Pilipinas, insan. Wan nga rod, insan. Kasla ka ano lang ang idinagrenyo ak iti kontrata. Ita, nalpas manan. Wan nga rod. Talaga nagbiit ti panawan saan ka di? Kamaudyanan na, matungpal matlaangan dagiti plano minsan. Dayta kat ti makadan namanan dagiti anak mo. Wan, insan. Kat agyaman na ka. May isa ka kadagiti ng patpatibkar kanya. Nuawan ka laang. Jak amunoan niya tinapasama kanya. Awan anyaman na insan. Asino kumangay tagdi tinulong no sana datayo matlaang. Dakkel ti tulong mo kanya. Kan iti si bubukal a pamilya. Kadyak to pulos malipatan day ta insan. Sika talaga. Awan anyaman na kunakmanan insan. Anya ka kadi. Di mon panunutan day ta. Tinapatag ita, makaawid kan, kat makadan ng matan dagiti anak mo. Lolo, ada kayo matgayam dito balay. Atabi na, apayati kayo pa ilang maturog. Apay ba't tinakastatar aramidum, apok? Kanayon ka rumwar, kanayon ka amarabyan nga agaway. San lang aday ta? Nabarbartik ka pa'y apok. Kasi no, nagboring mat ngamin dito yung balay, lolo. Puro parikot teta dito eh. Nabaybay ang masapay yung ti panagadal mo. Bayamon day tadal-adal, lolo. Makauma di agadal. May mayat tag bulakbor. Na-enjoy. Kitraw. Naragragsag kayam ti biyag no kastoy. Malipatan da kiti parikot. Panagrik na kita. Kaslaak bilit at umaytaya biti tangatang. Anya. Ay, saan ka kumagumurgura kanya, kuwan? Tapay madlolo. Di mo kuman tultuladan ti abam. Di mo kuman surutan dagiti dakis nga aramid na abak. Lolo. Ang mga no saan to nakabailan ti inayo. Numamuan na ti kastangar aramid na mapok. Masan ka kumaya inam. Teresa bakay. Apay lakay. Anya ka tanuawagam di anak ta. Apay, ada ibagam? Wen, kasaritak ti anak ta may papankin ni Jethro. Apay ni Jethro lakay. Awanay, nagikatin iti pagadalan. Saanan nga agis eskwela, na ibarkadan di aputa. Diyos ko. Kitimaden, nasursuro na pa yung kagaramat iti maiparit nga agas. Ay, una yan. Iso nga awagam ni Bande, nasken ang makasarita ta di anak ta. Sige, apag husto. Inton bigat ti day off na. Isunton ti panangawag taken kwa na lakay. Kumusta man nga ti pamilya? Ni Vanji, nakaawid nga tan. Dagitan anak ko. Kumusta damat nga tan? Adon nga surat tim patulot ko kadakwada. Nga maawan man lang ora may isang subalik da. Mawatang mat kiti ita. Nang runa unay ta asawak.
Kumbang lang nga rot, amadosak. Gapo ka dagiti nararamid ko. Inabusok ti kinasingpat da kanyak. Diyos ko, si kanti makaamo kanya. Italagkon kin ka ti amin. Katsapay ko ma, tatarabaya makanayon ti pamilya. Katsapay ko ma, tamapakawandak meten. Diyos ko. Kate, kumusta ka meten dita, Vanji anak ko? Kaasi ti Diyos, nasaya atak mo dito'y tatang. Kumusta ngay mo ti trabaho? Okay lang mat, tatang. Nasingpat dagiti amok dito'y. Iso na lang, tatalaga nga ado ti matrabaho. Ayun gayam, agawid ako ni iti mabiit. Agpaso anak? Un tatang. Ay na, nasaya at mo't no kastanak ko. Nasaya at mo't no agawid kan. Ngamen, talaga akasapulan da ka dagiti anak mo. Aywan, kumusta mo ni Jetro? Awagak itay, ngam di na sungsungbat ti cellphone na. Hay, ang mga noadamanan iti balay dagiti babarkada na. Sigurado nga agin inumdamanan ijay. Saan lang nga dayta? Agar aramat na pa iti may parit nga agas anak ko. Anya? Dayta ti pudno anak ko. Saan mi kuman ngay baga? Agam, nasaysayabon lang lumamuam. Ay, Diyos ko. Anya ka din ti mapaspasamak iti pamilya. Eh, Vanji anak. Di ka kumamaawanan itinamnama anak ko. Uray kasanupay kaado ti parikot adumteng. Amok akabailam dayta. Basta di ka kumaumibat iti Diyos anamarswa. Kumararag ka kenkwana. Ket dawatem ti tulong ken panarabay na anak ko. Kas iti kanayon ko nga ibagainsan. Di mo kumaliwayan ti kumararag iti Diyos. Amok ken mamatiak adi nakabaybayan. Wan insan, katjak tumaumang agyaman kan ka. Wen ka di. Ikumusta naktulatan kadaan ti Teresa kani Uncle Renato. Kastamutan kadagiti kakaanakak. Wan insan. Agan-anad ka iti panagawid mo insan. Wan insan, uray si ka, agan-anad kamot ito'y. Wen, saan na bali ta sumarunuak matlang agawid. Amala, mapankan, iti kasta saan ka amala daw iti flight mo. Sige insan. Okay insan, awagan nakto apaman ang makaawid ka. Wan insan. Sa dino tinaggap-gapon, Jetro. Ha? Nanang? Ne, diyak mo ka nagawid kayo ah. Talaga adyak impakpakaam mo ti panagawid ko. Nanang? Sa dino tinaggap-gapon, ha? Kwa, di talaang nanang. Di tabalay ti barkadak. Barkada nang isurukan ka nga aginom, kan agmarihuana. Kasta ka di. Apay, Jetro. Apay apati si kamutan kat nasumok mon ti kasta abisyon. Tuladam kadimat ti aman. Ha? Surutam kadimat dagiti dakas nga aramid na. Nanang? Ti amo, sika ti agbalin akatulungak. Gaputa sika ka ngarud ti inauna. Ngam saan mat gayam. Nagsardeng kapay gayaman nga agiskwela. Aramidak mat amin akabaulak. Tapno maisakad ko lang ti panagadalyo. Ang apay adi mo man lang maaramid mo ti agadal itinasayaan. Apay, Jetro! Apay akastoy matan tinagbanbanagan ti pamilya. Apay, inaramid ko mat amin akabailak. Tapno agbalin anasayaan ti pamilya binukal ko. Alam, apay. Apay akas to'y matan ti mapaspasamag.
Anya launay tinagbasunan. Tapay akastoy matan tinagbambanagan ti amin. Talaga ka diyan ay paitam ni kasat kanya. Maurnos pa'y nga ta ti pamilya ni pagayam tayo Avanji. Papagayam, dengganinton bigat ti maudi apasat ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo Avanji. Dito ila ang programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.